Ni tariki 6 Januari 2025 nkuwatoni kirenteto chewero thamwanja tukiambiriria Seneta wa Meru Kathuri Murungi uwete kirimi yake limithiru kaunti ya Meru ni amukirite bilioni 48 ndi gutie maendeleo ya kuoneka maturene akiaria na uritie mabisa ba kaunti kurutangura kubatere no tumira kigina ke Meru boya kuthira tubu maruke obisine na bane na uwete kaunti ya Meru ndithirite ya maendeleo na kaunti ingi ikiona wetina mbere akiwa Meru kiraki kuoneka kuo de mantu igi miringeti na mandebuti kuluki ndithirite akimenere kaunti ya Meru no tubo kurea kuthirikia nike kithongo na ara ndithirite aikujira mantu igi michetho ya ayuthi rungu ro mashinani waka mashinani Foundation. Kathuri Murungi atetera mbeca kila mwaka 12 billion, 14 billion na ituthire miaka ere that is almost 28 billion. 28 billion cha Meru ninda ataka kithongo naja ndiko metho china no ntuthakaiji chiembera itena mubira bange batena uniform bange batena nindi inko challenge mbeca ira nkoleta kuma Nairobi wa Senate cheja mashinani chitengugi mbeca cheja ithondeka chibitareje ithiro ina ndawa full time polytechnic cheto chethiro ige functiona garbage ni aibu sana kuona kiara kya matekere kenine kega stand umwe githongo ogataka mubira jo echetho marata jojo likenine ndo pampas nini achethi bamba koja pampas no ntire kuikore kathioro gwa keni ke kyondi kaunti ya Meru itokwenda kubo put on notice ethra boto merambe cha Meru bwega yumbeta resign and go tutiomba kureta mbeca tukona kaunti inge urai kwa kama chibitare uri kuthondeka barabara urai kuthondeka roje na mantu yange ja manene lakini bweja bwaletero into binge bwaletero aja nini makobokobo mangambuti nini merengetiere mabati ja tano mbeca ira nkoreta kaunti ya Meru ito my friend tija koreta ngambuti na muntu aboretera into ja biu bwa mwera tote kwenda makobe rundi nayo other day ndaugirin kwenda mucemano jo antu ba Meru twaraniria no ntukwe mwantu ate gwita bwega ilazima twarie mantu ja county government yetu ni ireta ate mantu na ja national government nanto bakiara na area iro bomba kwerora betete sini kweli zone ndo bwira ntatwawire ho tukaendelea kwaraniria na kwale na viongozi bonde nikenda tumba kubanga kaunti yetu ya Meru na tole Meru eje bado twaringire kura tumepiga kura mingi sana 1400 kwa rais wetu kwa chama ya Kenya Kwanza na hii kura yote tulipiga 1400 kuna ile maneno tulisema itafanyika Meru si ni kweli kwa hivyo sisi tukiwa wa Meru hatuwezi ndanganywa na mtu tutoke kwa serikali ile tulichagua sahi lazima tutetee vitu yetu mali yetu mirandi yetu mahospitali barabara nini tukiwa kwa serikali ndani kabo kwenda tomatoka ndo veto atwe county assembly ya Meru itugite igitare nene mbeca cia michetho cia county ya Meru itutumirwa bwega oru mwaka muthiru intobira biaguri bia michetho itwaigerwe bikinenkerwa uniform we michetho ya ndakaja iye kanenkerwe kurobeteta kura mungao uniform ya ndakaja kanenkerwe kurobeteta kura mungao okethire kurobeteta bekireta t-shirt uniform cha mebira beteta kura choe mungao ndat kiuthekia ndat gikanenkerwa akoroba nenkerwa maune urona akoroba uchetha ndat cia ndenda kuga atiri Mheshimiwa Senator twititie statement ndene county assembly ya Meru cia ura interview byagurirwe na ura byaejanirwe na iteja na ikyo ndengaira muntu no ntotiumba ogwe ukarokithitha ya menye gitaronde okira rukiri menya ta mugwanja imenya ogoro imenya murume nagwe kinya murito kenga wa cukuru batu itogo twe na budget ya michetho
lakini batu tole assembly rĩa twete twekera mbeca ira kira department gotengo geritagwa. For example, senator gwakwa last financial year ndekirite ngiri 500 cia kugurira timu ciakwa irato biaguriro timu pia itantatu na irato bile kirato kia ciringi 800 baringire mebira maita jaira irato biathira ikebo kuigwa batue tole ba itwaregire nkinya gwonka no tututekalia thirikari gukandamisa mwananchi na tutemekalia na turiuga ujo batue baije oversight tera tukweta kugeta kathuri turia ndo tutethie Nairobi no tujause jandike yauga batue rera twetie statement cia ngogeira tubatiko tukirutagerwa madharau iko atupati those statement turenda jie through the Senate na mbuge ujo. I want to put on notice CEC kana mawaziri janga na wenu ore tugekera mbeca kera department atue kembeca itaritangoge outate mwikia Senate tukamo impeachera aja assembly na netuije ngoge batue. We are very smart in that. Atongoria kaunti na Embu ne bameneretira wari munini wa rais Rigathi Gachagua bakiwa na ubaira Anthony bakiaria ntereu batongeretwe ni mbunge wa Tharaka Njiji Murugara na senator wa kaunti Alexander Mudigi bawetene bengire Gachagua na kou atene tumike gwithira nende akita kuunjira kari akibera utena ombo baike nontu utete ombo kuromba ndene ya mongo yo Kenya. Sisi tusikuje kutukanwa. We are the people. This is our constituency. This is our society. This is our government. Na hatutatishwa na mtu. Ati kuambiwa nini atasema nani ataingia. Tunataka tutoe ilani ya Your Excellency pole tuko kwa kanisa na wewe ni mpole, lakini Rigathi Gachagua mjumbe wake ameenda, nilikuwa ni mtume, asiingie mbele North tena kuja kutapika matope hapa. Na hatutaki suluhisho na mtu yeyote, especially Mr. Rigathi Gachagua kuja huku kutusi watu wa Mbere, kutusi watu wa Embu na watu wale wengine. You people are clever. When you chose Mundigi, you knew he was the most suitable to be your senator. When you chose Nebat Muriuki to be MP Mbere South, you knew very well he was the most suitable to be your member of parliament. We must respect the leaders who have been appointed by God. Na kiongozi anachaguliwa na Mungu. Wewe ukipewa kazi ya majani, ukipewa makazi ya kahawa, ushindwe, unalaumu nani? Tumepea mtu mwingine ambaye ni profesa, ambaye anajua kunyenyekea, ambaye anajua kugoja wakati wa Mungu ufike, lakini sio kukimbia sana unataka kuwa hii. Sasa ule bishop atianza kukimbishana na regional overseer, anataka kupita regional overseer, atoke bishop akuwe regional overseer. Inawezekana? Si mtu anaenda pole. Kwa hivyo wewe ukipewa kazi ya ofisi, unaenda pole, unanyenyekea, unafanya kazi, unafanyia wananchi kazi kama vile Kithure Kindiki anafanya kazi akinyenyekea. Lakini hii maneno mengine yote ni ya uongo. Na mimi nikisema ni ya uongo, mniamini sababu mimi nimetoka Mathira na niko pale najua mahali uongo inapikiwa. Nilisikia akikuja akisema ati ataka kubeba nyinyi kuna mahali atampeleka. Katika sheria ya Kenya, mtu yote akiimbishwa na Senate, ile Senate ya 67 senators, huyo mtu miaka 10 hawai kusimama. Hata kiti ya Cameron Dip hawezi kusimama. Sasa mtu anakuja kusikutanganya nyinyi. Katika Kenya iko senator 67. Kama ni mimi Alexander Mudigi na kwa kura moja. Huyu mtu alitimuliwa na senator 53. Sasa ni senator wa Embu County alimtiwa peke yake. Sasa kukuja kusema ati mimi ni mjinga, ati nyinyi mlichagua ati mjinga. Sasa kwa sababu nikikumbusha nyinyi ukweli watu wa Embu, Tharaka Nithi na Meru. Kitu ya kwanza hapo mbeleni mimi ni vice ya personal agriculture, livestock and blue economy. Tukaongea mambo ya majani, ya kahawa, makandamia na vitu zingine akaunga mkono. Lakini katika Embu County, Tharaka Nithi na Meru, kilimo yetu wale wanajua ukweli ni mera sio kumgoka. Kwa sababu tunataka iwe variation. Tunataka tutatengeneza juice, wine na pia BG. Ndio hiyo ina variation tuweze kuuza nje. Yeye mwenyewe, serikali yeye mwenyewe, rais wetu kwa sababu iko katika Crop Act
ati inasapotiwa. Rais wa Kenya William Ruto wakaongea na Profesa Abraham Kithure na wakaongea na governor, hao MP wote tukaenda kwa yeye na akakubali kusupport sisi. Huyo mtu alisema sisi ni wajinga ambaye tulitimua, yeye mwenyewe hakuunga sisi mkono. Hakuna hata siku hata moja alisema mambo ya Murashi tukumuka. Sasa huyu ndio rafiki wetu jameni. Huyu ndio rafiki wetu. Aende ama asiende? Aende ama asiende? Murandi roi rwa Foke Club ndio thirikiro kurumiro ni mathina kathomba ntwara utumite awati mbaru bakethira nende baika musemuno kenda ochwantaira bakiare ni body ite utumiri baruru kumenyera miberethi ya roi kenda rwithira rukiguna antu bonde barabethera barutumira kirima antu igi bomicie na kinyakurima kirimiunda yo Martin Mwambi ana ripoti. Wamba bwandoje na waya bamitaratara miega yegie mari mardoje kiri mirandie mejero ere kumira ntugoni imo mathina manene mara murandi wa roje rwa Muthambe kana Foke iromba kwethura rugikandana na mokagita wakagita ni gushina antu batu gushina na babaretete ndoje injero batina talis no ileku kogu mtu ali optikudikiriyo nuntu gutento kagitata agaria kogu nitukuromba turaidanie twikale nturanirie ani kenda tumba gukuria ndoji noje tuturi amwe tutikumena ndoji no ruri kununtu roji ruru jetekiritio ona nimbikiriteru kogu tukatukagira tinde na tukinaria bwega ndoji iga tukina tinde ndi tumba kwikala bwega nuntu tukara no roji rwa kwigana message ya metro onde medagiro merusi no te competition ni proper service to customers kuina inge bono baba na bate kunenkanira rusi na mitasi na ombi tutekwenda gusinda na about you nuntu twa kinyina na twa kinyina wo kwenda gusindana natwi engana natu atugwatale tugaukia njara kana nate koguo ndi bucokeria nkatho antu ba weru ringana na kiama kirugamiri ya arimi barithi na arandoje ire itari na mitaratara miega ya kuriwa ire na kuthiria roje rwa ruraruri na mutaratara mwega wa kuriwa mayo katurombe anyu bonde baroje ukona mutori waku ni aingiroje na ni akunywa na njira ja wamba kete guturipotera ni kenda tumba go save roje rukuiganira koguo ni tukuga antu bayaga roje batie kuya letu akagira rusi kwikutwekera na pipes ira nini tukwenda gusinjia temo itawa karigini kuma Muthambe kwima nau irenge na ne kuma Momboni kwima na kanoro na ugaiti naro gari tulikaneti akugutigero o mararami komanto mahia ndithea bakiongera bariuga kuma thirikari ya ngavana Muthomi Njuki kuthungira wathanini batorobona no akeng'otore kenda gukiria kana nkinya kuongera mirandi ino yao bakiugaga bakona njara ya thirikari ya arimi baingi maturani no abakinyero iroje ruru namwe tukulomba county government yetu etwike supportive unto tio ya license to supply water na tuli rungulwa county of Tharaka Nithi bone kwina gitomi ende ambesa jeja ja ku support miladi ya loji tutuke bamba ko benefit nonto kumala to ambilerie Tharaka Nithi county mbuga to atedirwe ni former thirikari yaku ya ngavana lagwa nyambile kutumia kanyamo kwa gwino njero ila eku for that period kuteke ntuonete na kereba kutunenkela support tomba ukundia member loji kula utikukinya support yao muthia bauritie arimi na bogutumira ndoje ino bwega na bura kubaterie warira riera ria marama tuthiurukirite ri ukarari kigaruka kagita wakagita kiajire roje rwaku mita roje wega utikarugulagira roje watinda gwitikana unja rutina gitumi akaroka rugula roje wiruka kwigintu kweligeti nuntu no wanda irigula kuka irigeti nikenda ona kuona message ya kulia roje Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi nikuma kirintu tuno tukuona kanya kunoka inchokerete na anta twingi uka challenge they are more equipped than tuko huku kwa sababu huko unakuta by that time ni 2016 Korea na the same as Kenya unakuta gym zao they are more equipped
Madiadi wana train na electricals, electricity. Unaona? Na tu train ya mtu ukadhira. Ni una train na mtu kwa screen. Yeah. Na pia iko equipment zingine unatumia za kutrain zinakuonyesha level yenye uko training yako. Yeah. Nilianzia kutrainiwa. Alafu when I reached to 7 years nilienda huko tournament Nairobi. Kama Pipsa, Seteki, Oshwa na zingine mingi. After nimefanya taekwondo hivi, venye nimeendelea kugrow kwa taekwondo, nilianza kwenda nje ya nchi. So nilienda South Korea. Ukabambika tu. Kabisa. Nikawin. Wewe mwana? Yeah. 8 years old. Nilikuwa grade 3. Wow. Yeah. Afu just this year nimetoka Rwanda August nikawin pia bronze. Mimi naweza taka kusema sasa next year tunaenda Arusha au tunaenda Rwanda. Mimi kenye naweza taka kuambia county government it support. Mobango Juankatha Shieto ureterine Yetu Sacco. Yetu Sacco nieza na gotungata kirea biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kire biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Ongera nko rumori rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Mbunge wa Ekuru County ya Tharaka Nithi Susan Mwindu na arombete ari mwanene ba masukuru ukabira aciari na bateke ngari tona ntubo BC akiaria aweti aciari baraba ingini aremi na ntubo ambura kurea kwa na bainge boka iteneka batina mbesa. Mwindu alitete mario ndi sukuru ciambiritio chokwa tuko ya Ruare. Shukuru kwirigirwa kurugurwa kwanjire muthenya gwaru ari kanisani ya RTU ngaria bukaya mujumbe mwekoro kontini Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Kwa Mwindu na uretia mono tongore ba masukuru mwanya gutigiri bakoritha ana mono bakumantere ino na ritho ringi nuntu yoko bengi bairikagira mbura kiriminda yaone tiraga na ko gukona bicio ke wikinyamara kitheri nkorombere mdende mama county kwa niaba ya wazazi wote wa Tharaka Nithi county tafadhali nkoborombera na beto kuraba diete within Kenya urego mona ko Tharaka Nithi umagaruke athimero athiembu athimwankana kuru tafadhali goko Tharaka Nithi especially na iti Tharaka Nithi ya naiti Tharaka maraya na iti chuka ya naiti kuturete bwega utimbure raura iribira umire pepa mokinya bituma marinyani mosiari atina gendo ya kugwata bare bakwendia mbori bakegitagita kathano gaka karareaga mbona chono abugwete itokorombe mnde ana beto bakiripoti sukuru ronkeromba kwa niaba yao bibu modikagiria especially na bato sponsete etegeriani ana pambe balingaringe no tugotokai ina bambire kumebo bakorotha kwe batieje bo bakarwa kwe bakagita menda bendie kwe bakaruma ngombire batira bangete bendie tweni kanya muntu ambe bange with take time onto mosiari aragete kurutha bora arebanga bangaga iye na guketha mwere endie na guketha ndengwe endie na guketha munyendie na mantu mara mangi monde mantu amutheni makuamire ukona ithakabikaria yero ona ithakabikaria yero ende waneka uro tibu gatethia tutokoromba ma principals kora mare tafadhali ne teachers ba masukuru ana bamire tatona nursery school imba twetegerieni
tuetereni aciari bebanga bange ikinyana mweri weri narare kabura ikiringaringa tone katugagitata tugatethia Gasusani akiuria ajumbe gavana wanakinya rais gutigiriba wikira igina be kuyika mathomo amonto buraugite no apoteme kinya mathomo ma secondary matuika motheri Ruki Susan ugite gwa kira kigina wiwikia gavana kana kia mujumbe mwananchi na bateri gutaririo burage gutumikanga no ntatongoria baingi banenkagira tuborio twaga kitwa gisiasa Varumai tu dirikare tuwajibike basi niko ya si ambassador twarie ni guma tukaringanira kikaboni kimwe munde gumarapa ka umana ciake tia Tharaka-Nithi na 3 million 800 MPs bonde beba thatu wamuta ka umana ciake si ambassador tuthino ni akinyire million 85 tukauga times 3 tukathi tukauga ngavana wire na cio tukauga president ya na chile sita presidential ambassador siayana wa children officer mbinu cio ndikaringanirwa mapo mwathani wa kiao tugikiraga murungu ikathinga tu bwega gutie mbeca mwana tukati gutetheka na ito kwenda munde accountability and transparency tore antu batharaka na Tharaka-Nithi ndegumandre pure indi mberwe ntandike kibao mbuge mbeca inu cio 3.8 million every year ikana kau kanenkerwe tone mbeca inu buci athi kithomo gitukithio kinya free ana beto bagete hata bathome ndotia kurumanagia basare kio mukio wathi wethera mtu akwera ndina mbasa mtu nakurombere kura kama mtu ngiri 20 tafadhali ito nenkanegere mbasa ino na need basis mtu na yaga nenkirwa na bake abakunde mbia bathome matoka rogu tukathire deniri mbingera mbe kinyigete hata inyi yange Susani aritio go warombire kuthucia mwana umwe wa anti wa kumantere ino cia ntuye na kutheria kamuthomithia mwankira riki bururu mweri muthiru tware ntura ya ntuye atoyete mombolezi twete kunogokia mwekuru singumatha wathani mwe twana tuthandato na mbati mbaya ajirwe ngabura ntugucieretwa atiga twana twekinya secondary twana tukinyigia primary twana tuthandato ndajire mujuju kubaporeria na ndabera nkabaririkana na ndabera nkayokia kana kamwe tiomba tunde no tumbia cia ngaftia cie thau na twabangire tumbia cia ngaf twetie gutethagia the need of the neediest na no tukare day school na kwena gomo bonene muripo kona kinya burambure kalida inwali yanga na mbinambi no tukana kagina tiriogo ujo ibakuru tona tukie kamwe na twabera kuma roba twirede Nyamura secondary school boarding ira bakwenda within Tharaka-Nithi county tukaire nogo kathikagirwe barwaro